Okushaboku Kire Ruben Twinomjun Katehangwa Senior Communications Officer ahari Kyambogo University aha mukoro gwo kurundana sente zo kwombeka Rugando Vocational Institute ogubire aha kanisa y'obusaba dikono bwa Rugando omurikaterera Rubirizi district. Aha mukoro ogu abikiriza abashabirwe okuta amaani omu kushomesa abaana eby'emikono ebyina katare. Turiyo turundane sente zo kwombeka ebindi byombeko kuba abaana bagumene bija kandi baba bingi twagera mu congestion bitwineho cyankuru utabona sente za senior sente unozaho umutekano ko sente zazo first of all ninche icya kabiri inzwa ziri mu communities muri organ ko wawe ojoshomera ushanga umwaye gukuza mu boarding mu secondary sente zotine noja bani bagire byo gwegese ni bani ndete ntubu ko mucyanga so twagira ebyo gwegese turi kombeka institute kandi tumanyangu institute kweri kuzaba abana bayegebye mukono bafune mirumo Million 20 nizo zurundinwe aha mukoro ogu okweraho okombeka Rugando Vocational Institute. Omugandi abikiriza abashabire kureka kwehwa amasiko kureka abagumisirize babwa n'uburemezi bwona kandi bekwase mukama. Ebugambirwa hakusima kwa Reverend Milton Katwesije omurisa w'uburisa bwa Rutoto omubusaba dikono bwa Ndeke omuri West Ankole Diocese. Naba ninsima rahanga kandi rahanga no musimira umucombe ko eco ecy'abantu beberundaniramo. Namba yo kubanza naninjaguze imyaka 20 inamara mu bushwere icyatugemesereza kwija herizoba kubasa kumusimiraho nahabwebyo ebyatukorire kutugurira njiri kutambera abantu ukushaba kweyera no kweshongora kweyebishumurira abantu ahubwo kubana basako barahamana kwera tine cyaro kukwataho kikabura gukora omukusimoku sente zurukwingana miliyoni 13 hamwe n'enshaho igana za cement birundinwe okweraho kwombeke kanseji gasha kwandya na Bonesmas omuru Rubirizi.